Member of Parliament wa Kampala East Constituency nashemerwa kuijaha kandi nashemerwa kurebeka ngo darebo mwine mpaka itoba patire to youth leaders okagumuryo tyo mwembezi mulungi orukumanya abantu bawe eche kiryaha nitinga kireba hoga hati nashireba wa mwine mpaka Konganyo cyane kanga akubeni mumanya wenu harakesho ngorokania akareji mkaje yangu owakutonaki so wenda wanambara site zao wene mpakawa tonalete hati ni mwenu mkwachi naona ya barita mwenu mkwachi wenda wene zao Shawire nyana wanje na kwendera milioni 2. Mazina ni kwa kuredeli kimenyuche bali member wa Parliament wa kushedisha kama nisari. Sana ningetaka kurea shola. Ndio ile mara kashumira mara secretary yona, ashumira mara university yona, akora mara business yange yo kubanza, umukazi na muyambara, ubahati hati ni ntura mara. Ameni minepaka na MP wangu. Naona hao ni nyonjero. Ukani ya nama zime ago kusirike manzo Parliament. Nowe kabindi manamu inepaka kamunywana wanje. Ani ku weekend yaba rukumu nandera mu shangu makagiri. Wenu mwe manzeje mama angora kubi. Iba na kugamba binzi ba ejina no bakire bakora moto. Okuva musaza ly'eggomba sayuse nnyo nnyini ddala okubeera wano olwaleero guno mulundi gwange gwakubiri nga tujja okuwagira naye bw'okusingira ddala tujja wano lwa mukwano bwe tumuyita mu mikolo gyaffe ajja atwagaliza atuwagidde atubeereddewo mu bembeera yonna awanna naffe tuzze okulaba eno Embalala City oba namwe mumwagala nga ffe bwe tukola ki ameka abagamba nti mpaka abeerewo ameka abagamba nti mpaka tagenda akasente naleese katono naye eyo morale egenda kunsitula emmeeme njagala okubeebaza ab'emikwano okwagala mpaka nzenzerwa bintu bibiri nzize okulaba abo abasiima omuntu ng'amaze okugenda naye bwe nnyingidde wano nga bayita
ebigambo tebigenda kuba bingi. Njagala okwebaza mpaka ne Honorable Rita olw'okubeera n'ogwo omutima ogwagaliza abantu bammwe. Obudde obusinga bannabyabufuzi tubeeramu abeewo naye ate okwagaliza okwo n'otwola mu musawo n'oyita ne banno nga ffe abazze. Kale nno ngenda kuva waggulu nga nange saako eno ate musako union ngenda kuva waggulu nga nange union eno ngitaddemu miliyoni 3. Kunka nashemerwa aho kwija mukorogu waba engineers banyana banje engineers vibe up engineers Honorable Mwinyempaka na Honorable Rita Honorable Zibatahi banje abeisha n'abebembezi mwena mbiturisa byanyu yona shemerwa munonga kadeshumba y'abagambira twena tuba twine mukoro ebizoba n'abanyene health camp mu Rwambara County kunga nagira munywano wanje Honorable Mwinyempaka takubasa kunyeta aha mukoro ogwo kigenderwa nkechi ngo nabura Impaka wapi impaka mbonu ebintu kebi ebirukwatira aha bantu bitu bona ishusha kweta maslahi ninga abantu abishi n'ekintu kikuru muno nishitama na Honorable Mpaka akachiko ka budget kandi garuka chiyaringana ka finance ko kumabura wasn't planning hamwe abo burungi bw'abantu bitu ekibira cy'umutangira cy'union yenda kubagambira munyona Mpaka twakiganireho kandi government yone leta sente nyinshi ezaka sente kansi akamagoba cheap money esente is very expensive kandi sente zo kuzirisha yenda kuhamiza mutuja kwaragana nawe ahabo kwizira arabe ebitongole byona byo mukachiko akondo kwebera ka finance mweni mbahamiza ngo sente zituratunja yes zaza kugira etandwa nunji konka nyinshi ezi president wetu Museveni atebekaniza zira arabe umpana tukazigusa esente z'amagoba make eziribuna Islamic money ezine mu interest zija kuja kubaya. Assalamu alaikum. Na wacha basalamu baitu numuza kutunga sente ezitarumu ejeyi mu kweta chi riba kandi zija kubakoro
kubamanyisa omurugufu ngutwehire kwatamisa nemwe ahabe kwana mukundana bezi banyu abarungi bwenu mwakigeza mukaburagarayo mpaka mumanyango byanyu byakora ki mwakigeza mukaburagarayo rinda nomba mwakora kwe mbwenu ngenda kubashaba mumugareyo abantu abo mpaka byaratekanise mbona tuza kubahagera mwambura hati kuna abaninyiza abamunano witu bamweta Dr. Emily Kugonza Honorable narekera abantu ba Buyanja East constituency omurikibari yanyohereza sente yawe yahereza mitwara 5 najya ndumushije eze sente no tumamu tuzukora ante mpakati ndameze mitwara 5 yayongera ka miliyoni kwaba yaho agira umukango gwe na mpaka miliyoni mwene bitakumara ayongera we disho zibesi reba ni kambreranga reba zina miliyoni zinga ibiri omugashi omugalo maze muzachi mbone ko kikarwambara kamwatanise n'abanyarwambara ahabo kuba tukoragana ni mu munondo nako nikashagwe ndikija konka kijana nakasente omwizina lya pati nelya mwana nelya mtumorukwe ekyo kimanisa nguni miliyoni emwe miliyoni 2 miliyoni 3 mukashi nazezija nimbashabara masente zibakorre zibagirira omugasho kandi nyesha kare kumuratwete waba mwine mpaka turiyaho turumurara bagira turi wawe mukama abambera umushi omugana badange omugana bahunere muburiwa ezingaro siza miliyoni 5 za zena zo omugana wakoche barayi thank you Jeromish badeza bambude uno. So please accept a little contribution that she has been making. It's not easy. So changing leaders, no, we don't want that. I've come here, my people of Koboko and West Nile sent me to tell you people to send back Honorable Mpaka to Parliament, to send back Rita to Parliament, and they told me, Ate, Sharifa, go and give the SACCO 3 million shillings cash. Thank you very much, Rap. In Koboko, we say Iyeta Duma. In the Forum for Democratic Change Party, I want to thank my chairman, Jose Katembe. Thank you very much. All the years of leadership to FDC, thank you. Thank you for being so loyal to Youth MPs Together. And he's a leader of distinction. I want to ask all of you to support Honorable Mpaka again. Honorable Mpaka is the most enterprising leader you will ever have. In this generation of young leaders in Uganda, Mpaka has one of the brightest futures. If you continue to invest in him, I'm telling you, Mbarara City, you are the biggest share of the national cake. Honorable Rita is the best. So Honorable Mpaka, my captain, I have a small message here from Soroti District.